e kategoro de kon kangach kajen video me mi bi konalinga derandero de palpin balajen video nyam ka kwitin chalke UFO chana kula tije no ne UFO kan ka tuok tikatin bana right ka kwi UFO me jiram mo kwi mandan en lot ka UFO be chu ngai ke jen video me en UFO helengu ne me balajen video nyam ko bu dan tije no are UFO real? What we actually know mengai kone ka kwidian ne tungwan ke curious ki gorga jeno de janga jeno UFO ka lenguni no ka korun tungwan te chop ka kur ki run tungwan ne tungwan wi mon te ka chicken kala no chicken kanen te ka de strange object kan object to ke yin te jel nial ke sky chata den changach koy kamandanan letke bal ne tungwan lar ken wala ken kanen la ken kanen a jel kan ka fes a chicken jel no chit kamandong de laro ken jel kan amat wa ken la jel kan ka fed long kan object no to tone ti shwal ke UFO ina ko ti jino ne na UFO kan tikatin la tok ka UFO da luno kan ka kantin chwal ke alien ki alien spacecraft ke de kalare nyali tin chwal ke alien ram ku alien wa ke le tibe nyalan winimi ti kwai ka gwada dana bekatin duno a UFO malude chwale unidentified flying object jen chire ke object ki yum majal nyal chit karenyal mi cha ta dan te je cha jangach amala nan kenyal duno kwai ka tade ne tungwan ku kan do badan de kan lat ke jenno en mi chal ka mo UFO e lengu ki mi chal ka unidentified flying object ko jen arenyal majal kare jam ne jen kwai ka gwada dan vetin bane tungwan right kan no ngum la rode en UFO ngum tuok gwase me chana right ka tichuri lat ka gwaz mchiwe te me chala no te me chala Roswell incident ne me ron kis kelur ku bang wonu jen bang ron kit kelur ku bang wonu jen wani baro ajen tuo ka jamone yalla de wone ne te me chitu gwaz me chala Roswell incident ka 1947 anyok tem de dien me chitu gwaz me chala Phoenix light ka ron kit kelur ku bang wonu jen wani baro kama pai tuogan tama la reason military UAP videos ti dialti chala do ne kan ti tuok ti wane tungwan gaya charin ki kan do badana token geje duno lat ko ne wa mi ka lat ko rin lat tuok kuna la ti no kan ka ti tin ka de chal ka ti UFO no ate ne tungwan ti ro ka kwidian no ate lar ka je no ti dong de ka la a military aircraft ki de kono cholo no kanguni karen yali deine ka jowda na chalat keja lat ken no de la ren yal deine tana lat ken ka drone ren yal to da la jel kan yal rewde lat ke jen wo de la michal ke weather balloon la tik michal ke balloon ki balloon mala jel kan yal mala kot ke jide ka jela jel bokan yal chagu jino dong de la jen tana gu ke jen no ka tichal ke optical illusion ti cha ta din cha ngai ta da na jel kan keja tiene de wala da bonu ne dong de ga cholo no ke natural atmospheric phenomena ti cha ta den cha kangach no bane tungwan cherkan no UFO alengu ko ga ne dial ka gur ga jeno de janga jala tok ka culture tungwan wi mon la ken mysterious light la ken kanen re jam ki de kono cholo no ke sky tigo kono kan chaga kone ki marken kamachal ke spiritual belief tene de wana ngat katin content keke tin be gona tikon ti gol alo gwe kodi ne de wala kana gujin to dialati dong kati chare le ka gwan jeng ni ki ko ci gari alkan ko kan UFO kwai ka do badana be kan kaja ajin ne de jengo UFO katin don kana technology. Right now, take information mashallah da no ne ka kwi UFO. Wa UFO kan newt kana ta dan de technology da let kaja. No. Ki gujide
And now the question je ne mandong de itike, do you believe UFO are advanced technology, natural phenomena, or something not from this world? Tell me your thought. So much it can me ta continue no ne ne de je no UFO unidentified flying object kim and jel kan yal michit kerenyal ne de no ken tika ke technology michit wi mona me ke gwi no ke ti chala la natural phenomena ti tuok chaka ke gwi de ano ngi je no ke UFO chika ti tere wi mon to content tama. So many char many one guasamo UFO ne to one quite kaje do no ne to one lat kenen one ne ji America ke United States awaken tiken kan kamchal kame UFO. So go na jeno bana lo da bana jangaj ka jen channel me because one to ko ken kan kon kangaj bana kalat ke bana kaling jen video nyamana me ko bi kon right ka tin chal ke UFO ke unidentified flying object kabana raj boka kui aliens but UFO keben wonen jen ren almujal ke sky ke kare jam micha gwada dana be tin cha jenga chala do ken dongde gala ren yali le tin chali alien ban raj kui den ke video be alien ka tibe widodien de chala do ken tikare which ka America bana more information bana ke jek ke bu konten gai ken nas gwasam be kon kaling ana bana jeka video ladian gorno jin bi channel bi support bi subscribe ko bitin content quick ke tin gai kanas mysterious thing ka kui ching tin dial ko talk ke sky kui den talk rolnial a men talk wi mona gwaso meten chata den change ke tin gai kanat bi ka choma la linge ka tungne tan sen bana nyogo jik kamro dien